Hello everyone, ang yang nogo sapaija hinke wan suka no kisa ang chinian kitchen room mane completing suya ko jesek mane abonar ba share khane hine hinke agin home tour no nogo ja pai kha hepan kitchen kitchen katal sitango agi kerei agi tongo hepan team nita ke finally motamoti completing kha aban bagi nor ba kisa share khairo hine ang nogo faija hinke abono funuk tongo tabu nai tongde iko mong kha chin home man chin no go mong kha kitchen do ko chin kitchen pura view no funuka bisingo bang funuka no tabo fatani kisa funu regera khata pula no biskango nogui ma khana nuka kotorma ang hingke mane nok tangkha hingke am jespan kitchen phan thungta tabo nuka tongna nangja kudu tamni hingke nuka tangmani main reason hingke tamo je jesa borno to jang phatcha nok bising habri maya ble ha diba ningbo ba sinima ba kare thingno ba borok kaham no ungnai haipano sinima kari hingke romdi by mistake pani no sobai ka cushion sungbai ka no tabuk to para thangai kaisa family bising nok to ra official samong khani borok pon phaika haipano nok to habri maya ble ha de borok buti borok bang to kha bun bagai nuka ro phana asuk de hini ma sane bile he diba ge oro pulao khe room te kaise room bai sarap jano do a room ni jada labo khop sak ting thaka do hinge ko mo hinge bisingo ya hinge te kaise nok ni doga tongo ya hinge ko janala rok ribai khasang tailem ta chini khobai ta tailem hinu hinge janala ke hagin simi use khemani phatcha mane tailem hini word phaya do em giờ chin có bao giờ tay lem nó kaisa nok tang na se pa sana ham ya mane tamung dino pa mane rok bele jan tamung bai ka ngar no khana sing eba ke besin pan hini mane mono mane ro hunam bagai baba paikha kisa cotton no nai mane mok he mono actually tiles bai no sanam za khai ma to angke এমনি কি স্টিল নিব মানু do hai pan স্টিল ni ka sa kotoma ehni baba mono pai to kata e ko yang te bonuka yang te ngi chini bari nok jagai tongo ang boy bi tang no mujung sugu ani ani husband ai ngata aste aste ngana tabu ge phan after 10 years phana yaro no khana gas rok to ni jangnai jotone ready khaisa slabs ta hinge ko yang obte kisi extra doga tongo hinge tamno na full samung ko ma tongo hebe no na full view funuga na nai baidi mo jeng nok tangni ma khe chin bornon tangni do hinge je saka team rimani amake wansar ri phayuta ko janala rong ko hinge ke wansar snamo hinge building no khe tin tibrasar snamuta ye ungklok tin on kisa view funuk rika ta hinge no na kaisa thaichuk funuk nai baba tesa pai kai phimani bini mung no rok nai baidi ang nogo faimani reason hinge chinengo current kare electricity kare amrumba gnyai oroma phaikang mama thuimaya ekdom je sanjao thangmani horobo phaya phongobo phaya ke abon bagya yango phaiga ta srap sapano thangai phayana mama boka hamke ma thuyaba nogo thangba nogisa thusitu hinai nogo ma phaiga tangan phone bo charge kari kabla nogo paika wansuka no mani rignai agini kisa bathai amona share khen hene omo actually ta facebook kisa trend no choli tonga ba kenaro viral fan hini mano hinganor ke tuta bathai tonga mana aniya mani abon bage ke share khairo hene ra video khaika angke mono na chok sak sugi komo angke mon colorful bathai hino hinge je facebook no ma ke awke jori bathai hindi uta borok
Omono khe to nugya kho ang haipano sakani khe omono hinkhe nukhata omono khe viral hini phunukta ga aboni slai angkhe ko omo se naithokjago ga omo thepajak rignai takjak khobagui atike tonwi katorma etabo ang rignai kaisa tagwinai omono bo tei kaisa haikhe thepai kanai hini uansugui tongo naro naitokbai khe naro bo comments kai sabai di ano rignai agini kasam phano sari o hingke nogo phaipai khe yango tisa hello hinai kisai photo album nai tongona ching kaile pandani abon bai kisa ro mama no phunukti moto kun saime ko haipai kisa phunugani hinai ta kola mama kola khuluk di e paya ta deng paya amo khulugo masabu mama sibuli mama masabu tot nya ka nung nayo mama Tikhe diba ha tikhe diba norok jodi nani wedding photo boklani comments kai sabai di emne tangagi phunuk jak no min nana kheto kisa thangai a hani kisa mamani obo bai hingke bo tabuk thangui tongo Tar flashlight. Thingni. Hai, thingni ở đây coi. À mama a. À bài thingni mà a. Đó mà. Đi. Mafu, lagi tangli aja bertanya tentang melasa. Pak, ya aku baca pak. Oh, mak. Next dewo ane kaisa parcel supemoni mintrani onek din ka frog rokisa order rizak ya hinai angmo kisa frog ro kanchini hinai order rimanita ani maximum je parcel ang purchase khayabo mostly ngoni no mintrani hoite no angna haro hingke ko omoni price khana kanke no shock nang thangana last to no omoni price sawando nor najita bini red bai po munda masang do hingke ta full pula funuk pai no frog ke an logini ke an video khai tongo unglok tui khai ke tikse clear ngo hine bana back camera te khayuta nai tong ni terke mo boy animal prini no ke mama unibar di frujang top kan mani abo animal print nong thaka coincident hai animal print mang sang ba hamjak tongcho tamjaningka oro kok sate to nya video khai to mana logini hai pano amon volume kom khai me ka tam hinge background no kaisa gan tamjak to mani abo copyright phan phai manu hinai or kha login sai to ta je mana off shoulder ke kanya tam hinge an puma bla te amoni size ka L yanon tab red sanai moni price 442 do 442 actually moni exact price ge for 30 ta person hinge extra 12 rupees pay ma khayota parcel khaimani bagai abon bagai handling fee hini nai abo mariuta eko long no optional ke pano kani mano na thukse ke ang link diwa no na comments khadi
haidi tak hinke na logni ampra bazaro thangmani bo 20 rupees ke je koekta mani phali thongmani abono pai tufo angke saka flower pot tongo hinge tangi flower pot paya tamni gang to khumro khamjago hinge aboni bagi pot to nangnai bele ape mo pailia hinge mo paikha mo 2 bowl bati 2 plates te belja kaisa omo jotono kaisa kaisa 20 ta hinge tini bagai asungno bye bye dolo subscribe khai tongodi.